Ithi i-life graduate, Malwandle, ngikutshelile yini ukuthi mina ezasemzini wami izinkomo bezingaluswa? Hello, sanibona ngidumelang. Igama uZandi. It's a story time. It's a story time. It's a story time. It's a story time. Uthi Malwandle siqhubeke isikhathi sihambe la ngihleli la emzini wami. Ngumakotototoswayo ngisengijwayele-ke nje le mpilo yakhona-ke lezi zinto zakhona ezenziwayo ukuthi kufanele ngigaye ngithini ngelinye ilanga ugogo uyangilekelela ngoba phela vele ngithi uyangithanda ugogo wangithanda nje ngisemncane ngisewuqanjana wazikhulisela yena ukuthi ngizoba umakoti wakhe and everything. Uthi hhayi-ke Malwandle sihambe isikhathi ngijwayele ukwenza lento and futhi okunye sengiyazenzela ngisathunywa naleya mshanelo le yokuthi ndiziswa kanjani le sathi cababa kuyona nogogo bheka sindiza sengiyayazi. Uthi hhayi-ke sihambe isikhathi Malwandle sengiyakwazi ukudriver at this point. Umyeni wami usengifundisile ukudriver ngaze ngathola ngisho izincwadi i-Citroen yami sengiyazidrayivela nje. Uma echaza-ke uthi Malwandle kusemakhaya lapha, kusemakhaya ngale ndlela yokuthi amatekisi awekho, the nearest town, indawo kufike kube nendawo la abantu nje abathengayo khona basemakhaya kunezitolo na ekungekho khona izinto eziningi, some kind of a plaza like. Bese kuba khona the nearest town, bese kuthi after the nearest town kube khona ke idolobhanyana elikhulu okuyilona ke la okwazi khona ukuthi mangabe ufuna ukuya khona ke uthole izinto ke nezitolo ezicacileyo Edgars, Woolies and everything. So in order for you to get to that place you have to take ama transport ewu-3. Emakhaya uma ngabe ufuna ukuya eplaza nokuya to the nearest town, uma echaza kuhanjwa ngamaveni. Uma sowusukile sowudilikile ke evenini ke sowufuna ukuya to the nearest town khona ibhasi, and ibhasi lihamba ngey'khathi. Uthi hhayi-ke mina ngisayazi indaba yokuhamba ngebhasi, sengitetemuka ngemoto, ngisho nemoto zakhona iy'ngqovungqovu ezinkulu, ama-double cab akhona sengiyagibela ngihlale ngithi zice ngomakoti phela la ekhaya, futhi ngiyiqanda ngithandiwe angithi sengihamba nangama-double cab amakhulu la ekhaya sengiyadrayiva. And mina-ke nje eyami shopping vele ngiyenza kulela dolobha elikhulu ngoba phela ngiyakhona. Nasekhaya nje bavele bangibone nje sengifakile igross emotweni sengihamba ngizodonusisa imoto ngithi jisho ebhuthini, ngivula ibhuthi bafike ekhaya badilize into ezimnandi, badilize igross akuyelekele. Nomama uyangibona nje ukuthi hayi cha ngihleli kahle impela, uhappy, abazali ba-happy, yonke into i-right, kuhamba kahle konke. Uthi hey, hhayi-ke siqhubeke isikhathi Malwandle. Uthi hey, ngoba into mangabe isiqondile, yabona into mangabe sikuqondile sekuyeyakho kuthiwe yakhe isabelo sakho lesi siyaqonda, kanti futhi uma idlozi lakho li-strong likuthandile liyakutakula ungazi ukuthi utakuleke kanjani. Uthi hhayi-ke sihambe isikhathi Malwandle ngikhulelwe. Uthi iy'nkinga zami zangempela-ke manje la kulo muzi zaqala mangikhulelwa. Uthi ngikhulelwe Malwandle, ngi-excited, ngifuna ukutshela abantu, ngifuna ukuya ekhaya ngiyobatshela. Uthi iy'nkinga zami la zaqala khona ukuthi nganele ngakhulelwa ngaphenduka i-prisoner ngendlela engingayiqondi. Uthi Malwandle ugogo uyena owangithengela iy'mpahla zokugqoka ezengifihlayo ukuthi abantu bangaboni nangephutha ngisho kwenzekayo, efika la ekhaya abona ukuthi ngikhulelwe. Kuthe isisu mase siqala ngazi ukuthi sesiyabonakala, ngaqala nganqatshelwa manje ukuthi ngihambise igross ekhaya, bese kumyeni wami ohambisa igross ekhaya basangiboni. Uthi sahamba isikhathi yazi ngiloke ngi-excited. Ucabanga-ke Malwandle ngalezazi sikhathi amafoni abeka khona bekwamafoni asendlini, and ekhaya-ke vele ayikho ifoni yasendlini, besixakekile. Khumbula angikwazi ukufona ekhaya ngibaxoxela ukuthi ngikhulelwe, angikwazi ukubona uma ngistakile nje sengivaleleke ngendlela engingayiqondi. And umyeni wami at first uqale wa-kind enough ukuthi amane ngi-explainele ukuthi hayi la ekhaya ukhulelwe indlalifa, so nje kufanele ivikelwe ngayo yonke indlela. So njengoba kufanele ivikelwe nje le ndlalifa oyikhulelwe, kufanele ube protected, kufanele uhambe estradini, uhambe weqa imimoya, kwathini. Ekuqaleni kube ngathi ngiyayi-understanda, kodwa ekugcineni ngibe nento ethi kanti kuqala ngami ukukhulela umuntu. Uthi hhayi-ke mengabe sengiyi-questiona in that way-ke akwacaca ukuthi ngiyamchallenge-ke, wavele wajika umlisa wakuhlaza bangicela ukuya ekhaya ngiphendule rafu. Nogogo wahlala phansi wangiqothisa wangidonsa ngendlela ukuthi yeyi akumelanga kube khona umuntu ozobona ngisho noyedwa wena ukuthi ukhulelwe. Abantu bakini bokwazi ukuthi uzele
mhlawuzele akumelanga bazi ukuthi umithi. Ngithi mina awunani abantu basekhaya pho, uthi yes nabantu basekhaya kini akumelanga bazi ukuthi umithi. Uthi hhayi-ke sihambe isikhathi siyakhula isisu and njengoba silokhu sikhula isisu hhayi-ke ngiyadodoswa-ke shame and angisagqilazwana kakhulu nangendaba yokugaya nani nani. Kodwa-ke phela ngiyakwenza-ke lokho okunye kufanele sikwenzile kwahamba kusho ukuthi ngaze nganikwa i-maternity leave-ke ngithe mangishaya ko-5-6 months hhayi-ke manje angisandizi-ke ugogo useyazindizela-ke kodwa-ke ngisaphaka lapha isibindi ngisaphaka laphaya izinsipho lezi umkhulu lezi kuthiwa uyazidla. Uthi hhayi Malwandle sihambe isikhathi-ke uthe makushaya ku-6-7-8 months sengisondelele ku-13 uthi yo ngangiyiqanda Malwandle ngangiyiqanda mina kwakufika i-midwife ekhaya. Uthi vele-ke emakhaya kwakujwayelekile ukuthi uxukuziso umuntu obizwa nge-midwife owaziwa endaweni. Kodwa uthi the funny thing eyami i-midwife yayifika nje ifake imijivajiva futhi yayifika ejwayele ukufika ebusuku ngithathwe ngiyofaka kulowa rondo lwa wezimanga engingangenangena kona kulowa rondo lowa. Akhumbula lowa rondo engithe unebhokisi eli-special engazi ukuthi into ethizeni eyi-secret box. Uthi mina mangabe ngixuzela kulowa round. Lo muntu lo mekafikile ufika ney'mbiza ezibabayo ngiphuze ngigcatshwe ngikhwifisa ngenzise yonke imikhuba kuthiwe hhayi isiko lala ekhaya mina ngikhulela inkosana kufanele ngibe protected by all means. Uthi hey Malwandle yayithi mangabe ifikile le midwife yakhona izongixokozisa ngangivele ngilale lobuthongo lobu engazi ukuthi ngibulewe. Uthi uyabona mangabe use-theatre uyohlinzwa ngangilala ngazi ukuthi ngibulewe. Walala liphela usuku uyayifika lento ayenza ebusuku. Uthi the whole day ngakusasa ngizolala usuku lonke ngingaboni ngisho ngiphaphame sengingasazi ngani ukuthi bekade kwenzakaleni. Ama-concussion ayengiphuzisa wona ney'ngcabo nayo yonke into ebekade ngenza yona. Uthi hhayi-ke sihambe-ke isikhathi-ke kuze kufike isikhathi sokuthi-ke manje ngitete. Kuthi mase ngizoteta-ke lo midwife mbumbulu-ke afike eze la ekhaya manje azohlala la ekhaya. Uthi nje ngenyanga yes-8 ebesekahleli la ekhaya full time. Une-room lakhe allocated-elwe ukuhlala ukugada mina hlalele ukungiphuzisa lezi mbiza azibiza ngey'hlambezo, hlalele ukungigcaba, uhlalele ukungikhwifisa, uhlalele ukungenza yonke imikhuba le angijombisa imililo kuthiwe ngiyaqiniswa nayo yonke lento. Ngiyenza Nkosi yami ngoba ngizothini phela isiko lala ekhaya ngiganile ngomakoti futhi ngikhala ngani ngicomplaina ngani ngoba ngihleli kahle. Uthi uqhubeke lo mkhuba Malandla uqhubeke lo mkhuba Malandla to a point ukuthi kuze kufikelele la sekufanele khona-ke manje ngitete. Uthi lafika kusuku olukhulu olungaliyo lokuthi ngitete. Uthi ngasiwa Malwandle ngatatamiswa ngahanjiswa. Uthi ngasika nje amaningana impela ngatatanyiswa ngasiwa laphaya elokhunjeni endlini le kurondo lwa wezimanga. Ngatatanyiswa ngasiwa kurondo wezimanga. Mengitatanyiswa ngisiwa kurondo wezimanga ngafike ngiqiswa umlilo thizeni ngenziswa into engiyenziswa yona kwayale ngangazi ukuthi kwenzakalani. Uthi kuthe kusuka lapho kwacaca ukuthi hey akunzima ukuteta kuteteki. Yathi le nyanga mbumbulu yakhona angithathe ngiyofakwa esibayeni. Uthi Malwandle ngafakwa esibayeni. Mangifake esibayeni ngifakwa esibayeni sey'mbuzi kungabobani. Uthi kungabo-6-7 ntambama ngifakwa esibayeni sey'mbuzi kundlala isikhumba senkomo la phansi kubasa umlilo. Uthi futhi ngiyakhumbula nelanga lakhona i-weather yayibhedabheda nje angisazi noma kwakuyisebusika or kodwa i-weather yayibheda kwakubanda abantu. Uthi kubasa umlilo ngilele la esibayeni sey'nkomo sey'mbuzi ngilele up until a point whereby-ke kuze kufike isikhathi sokuthi ngitete. Uthi ngitete Malwandle ngitetela khona lapha esibayeni sey'mbuzi. Uthi ngitete ngiqede mengiqeda ukuteta ingane ngagcina ngizwe ikhala yathathwa shwi. Kwagcina bejabula bethi hey umfana. Yathathwa ingane shwi angizange ngiyibone nangamehlo. Ngathathwa-ke mina ngaklinwa ngahanjiswa-ke endlini enye-ke manje hhayi le ngihlala kuyona nomyeni wami ngoba phela manje angithi ngitetile. Labo abaziyo izinto zesiZulu they will understand ukuthi uma utetile nje ngesiko lesintu awuhlali endlini eyodwa nomuntu wesilisa noma ngabe ushadile. Bamthathe-ke bamfaka kwenye indlu-ke manje la azoba umdlezane khona-ke. Uthi hhayi-ke ngingene-ke kule ndlu-ke bangihlalise-ke bangigezise-ke. Uthi emva kwaloko ngalala Malwandle ngalala angazi ukuthi ngalala how many days emveni kwaleyo nto ngalala how many days I don't remember. Uthi la ngaphaphama khona ingqondo yabo ukuthi kambe bengi-pregnant ngifuna ingane yami. Uthi kuthiwe hhayi ingane igogo. Hhayi uthi ngiphinde ngizumeke futhi ngiphinde ngilale. Uthi angiyazi ukuthi yini lento ababengiphuzisa yona eyayivele inginike ubuthongo omnjeyaya. Uthi hhayi ngiphinde nginikezwe amanzi okugeza ngigezwe ngiklinwe ngenziwe yonke into nginikezwe ukudla ngiphinde ngizumeke ngilale. Uthi mangilala Malwandle
ngibe nje nephupho eli-weird elangithusa ngale ndlela yokuthi ngaphaphama same time, and uma ngiphaphama ngatotoba ngaya ngasewindini ngafike ngalunguza. Uma ngilunguza le ndlu engilele kuyona iwindi lakhona liqondene nesibaya sey'mbuzi lezi ingane yamadifake kuyo la kade ngitetela khona. Uma ngiphaphama ngilunguza laphaya sekuhalala kancane and ngiyabona esibayeni sey'mbuzi kuyakhanya khona umlilo phansi, iningi nje into eyenzakalayo nabantu bayaphithizela, iy'mbuzi azikho phakathi. Awuna, iy'mbuzi azikho phakathi kodwa ikhona imbuzi eyodwa enkulu emhlophe ephakathi engathi mangabe ugogo engi-initiate la ekhaya wangitshela ukuthi le mbuzi le imbuzi emqoka yala ekhaya especial, imbuzi ekhethekile ifana nedlozi la ekhaya. Hayi, uthi-ke ngibone ukuthi kukhona le mbuzi lapha phakathi, and uma ngiphinde ngibhekisisa kahle ngiyabona mase ukuthi ugogo uphethe ingane yami. Awuna, angilazi ilanga lesingakhi ngitetile ngoba ngiyalala ngiyavuka, ngiyalala ngiyavuka, lento abangiphuzisa yona iyangidaka ngenye indlela. Angilazi lesingakhi ilanga ngitetile. And la ngigcina ngokukhuluma nomuntu osuke engena engilethela ukudla ngoba angithi indlu vele inale bathroom and everything. Uthi nje ngigcina ngokukhuluma nomuntu osuke engilethela ukudla nalo osuke ngifakela amanzi ebhaveni ngihambe ngiyozisokha. Enye nenye angikhulumi namuntu esikhathi esiningi since ngitetile, noma yena wami angimazi, kade ngigcinile ukumbona, ngamgcina before ngizoteta. Uthi hhayi-ke nangempela-ke ngiyabona ukuthi khona into eyenzakala lapha esibayeni. Ngiyayibona le mbuzi enkulukazi ekuthiwa imbuzi yala ekhaya ekhethekile engachazelwa ngayo uma ngifika. Ngiyabona nogogo, ugogo uhlezi eduze komlilo ugona ingane yami. Ngiyambona futhi nalo mama lo i-midwife Mbumbulu uthi sasekhona lapha esibayeni. Awuna, ngithi kwenzakalani ngoba ilanga liyashona ilanga, ingane yami ifunani pho manje esibayeni. Uthi khumbula Malwandle ukuthi le ngane angikaze ngiyigone ever since ngiyitetile ngosuku engiyitete ngalo. Hawuna, angaze nje ngiyigone ngiyiphathe ngesandla, angiyazi nokuthi ibukeka kanjani. Uthi kube khona into ethi ima, uthi ngime ngibuke ngime, uthi ngithe ngisathi ngiyabheka nangu umyeni wami engena, uphethe ikhandlela. Uphethe amakhandlela awu-2, angiwabonanga imbala ngoba sekuqala ukuhalala, kodwa uphethe amakhandlela awu-2 on both hands, and ulandelwa iloya mkhulu. Yamkhumbula loya mkhulu ekuthiwa introduce-wa kuyena ohlala lapha kuloya round, ulandelwa ileya nto omkhulu Mbumbulu loya, iyamlandela ilandela umyeni wami. Uthi bangene bonke esibayeni, uma bengena uthi nje wayengeza ukuthi kuthiwani, kodwa wayebona ukuthi it's like abantu yini ngesiZulu enchentayo, abakhuluma into ethile, ngathi kune-ritual abayenzayo, some kind of ritual abayenzayo. Uthi ngithe ngisabheke loko Malwandle, ngabona imbuzi igxumela ugogo. Khumbula ugogo uphethe ingane yami usana. Ngabona le mbuzi yey'manga, le mbuzi especial yala ekhaya igxumela ugogo. Ngabona ugogo eginqike lahleka le nengane ilahleka eceleni. Awuna, ngabathe ngiyabuka kwenzakalani, hayibo. Uthi hayibo ngiyaphupha kwenzakalani, ingane yami nje phela le phethwe ugogo kwenzakalani. Uthi hhayi Malwandle angikwazanga ukuzibamba. Uthi ngithe mangibona leyo ngambona ugogo elele esayidini ethe ja, nengane ngiyabona ukuthi ngazi ukuthi ngiyabona, angizwa ukuthi kwenzakalani, angizwa sound, but ngiyabona ama-facial expressions wabantu bonke ukuthi they are in shock, bathukile, babuke ngazi bathukile, khona into eyenzakalile bekufanele ngabe ayenzakali. Awuna, uthi hhayi-ke, uthi kuthema kusenjalo, uthi hawu ngavele ngadonsa igawuni, ngadonsa nephinifa, ngabhinca ngaphezulu ukuthi ngathi ngiyaphuma ngiyakhona, ngibone kahle ingane yami le lapha. Uthi ngatotoba, ngiyaqaqamba phela ngisanda kuteta ngiyopha ngapha. Uthi uma ngifika nje wonke umuntu wamangala, hayibo mazi Malwandle ufuna la, kufanelanga ube la. Uthi ngabuza ukuthi angifanelanga kanjani ukuthi ngibe la ngoba ingane yami ngiyayibona la, kwenziwani la, ingane yami yenziwani, ngifuna ukwazi ingane yami yenziwani. Uthi hayi ugogo, same time avela aphakama ugogo, aphakama engathi akaze agenqeke. Phakama ugogo avuke qinqu, aqonde enganeni, afika ayiqukula ingane ayiphakamise. Uthi ayiphakamise ingane ayiphenduphendule ingane ithule. Uthi Malwandle ingane ithule, ayikhali, ayikhwehleli, ayithi ithule nje, ithule . Uthi hayi from there kuvele kuthiwe nje hayi ingane ifile. Kanjalo nje kuthiwa hayi ingane ifile. Uthi ngithi ngisikhihla isilethi ngiyahayisa, kuthiwe nje ungakhali la ekhaya, mangabe kunje awukhali nje nhlobo. Uyayibona le ngane yakho le,
ibulawe ile mbuzi yala ekhaya, and le mbuzi yala ekhaya idlozi, ifana nedlozi lala ekhaya, imbuzi e-sacred le kusho ukuthi khona nje into e-wrong, umkhokha omumbi oze nale ngane, ngoba le mbuzi ibingeke ibulale le ngane ukuba there was nothing wrong ngengane. Kusho ukuthi ikhona into ewumkhokha omubi le mbuzi ewuzwile enganeni. Awuna uthi kwathiwa nje washiwo kanjalo, uthi kuthe kusenjalo ngathathwa ngabuyiselwa endlini, uthi ngakhala ngashaya izicabha ngaze ngadedelwa. Aze ngadedelwa-ke ngaphuma ukuthi ngiphume-ke ngibone ukuthi kwenzakalani. Kwathiwa-ke njengoba ukhalile wafuna ukuphuma uze la ngaphandle uzobona ukuthi kwenzakalani, sicela-ke uthule uthi nya, akumelanga ukhale njengoba kunjena le ngane ibulawe ile mbuzi eyi-secret la ekhaya, akukho muntu ekufanele akhale, and le ngane iyangcwatshwa khona namhlanje. Uthi ngathi kwathiwa le ngane iyangcwatshwa khona manje namhlanje. Uthi hey Malwandle, ngahlala khona lapha esibayeni, ngathi fofoba la, banginikeza ingubo ngambatha ingubo, kwathiwa ngizigqume ngengubo, ngambatha ingubo ngazigquma ngayo-ke leyo ngubo, ngiyezwa kuyakhulunywa sebe kukhulunywa ilanguage ngazi kubuye kube language engingayi-understand ukuthi kuthiwani. Excuse, uthi Malwandle, ingane yami engayizala ngangayigoni, ngisho uyigone ngangingasakhumbuli nanokuthi ngangiyizale amalanga ayimangakhi iphilile, ngoba ngangiyidizi, ngiyi-on and off, ngifa ngivuka izinto ababengikhomisa zona, ababengikhothisa zona, ababengicaba ngazo. Uthi leyo ngane Malwandle yangcatshwa that very same day khona lapho esibayeni ngabo 3 ey'ntatha. Uthi kwahlinzwa enye imbuzi eyayicishe ifane nayona le kuthiwa ilumile yayibulala, yahlinzwa yaqoqwa ngesikhumba yajikijelwa phakathi, kwaba ukuphela kwengane yami. Uthi Malwandle, angiphindanga ngaba right. Uthi yabona from there Malwandle angiphindanga ngaba right. Ngiphindanga ngaphuma endlini, ngaphenduka nje ngaba izombi. Umyeni wami wathi mekhuluma ngithi noma ngithi ngivula umlomo ngiyakhuluma, ngishuzisa ngisakaze ngempama ngilahleke laphaya. Uthi nje ngaphenduka ngaba izombi. Uthi nga-lonely endlini, igcwele abantu, kuphithizela abantu egcekeni, nga-lonely. Uthi up until a point Malwandle la uma khona afika khona emzini wami unannounced, and they were shocked because uma wayengajwayele ukuya emzini wami. Uthi wafika uma wathi ucela ukungibona. Uthi from that very first day ngakhona ukuvula umlomo ngikhulume into ebhadlile nomuntu, kodwa futhi nakhona ayikho into esile ngangikhuluma ngoba ngangikhala ngithi ingane. Uthi uma athi kwenzakalani na, ingane uyakhala, ingane. Bambuze ukuthi, uthi uma abuze la ekhaya ukuthi kwenzakalani, ingane yani lo uzibani banalo ekhuluma ngalo, ebuza ingane yani. Uthi hayi akekho uphumulo bawacacisayo ukuthi kwenzakaleni, bamtshela into engazwakali, bamtshela isitori singazwakali. Uthi hayi uma ahambe ngalobo busuku lobo, uthi yazi inhlanhla leyo, umuntu nomuntu unedlozi la, inhlanhla leyo kuvele kushonwe kubo kama, kushonwe ekhaya, kushone u-cousin ogogo omncane kubo kama. Uthi hayi aphinde abuye futhi uma emzini wami azosho ukuthi hayi kushoniwe, bacela ukuthi uzibani abe khona emngcwabeni. Uthi kanti lelo nje kwase kuyicebo laNkulunkulu namadlozi, ngoba uthi uma wathi mechaza later on, uthi uma wayesephuphe kaningana ephupha amaphupho omuntu okhulelwe, kodwa mangele ukuthi number 1 nginyamalela ngisaba-retail igrocery sayilethwa umyeni wami, number 2 angikaze ngikhulume ngendaba yokuthi ngikhulelwe, kodwa uma amaphupho kamanje uthi uma wayewumuntu ophuphayo nje strong, amaphupho akhe angashayi phansi. Uthi number 2 uma uthi nganginga-understand ukuthi uma uthi ukhulelwe yini ndaba pho ungangixoxela indaba enkulu kangathi sengizoba nomzukulu. Uthi hayi baqale banqabe abantu basemzini akhe, hayi angeke akwazi ukuhamba, kwathini. Uthi wathi uma phela nami kusaseyingane yami, noma ngabe uganile la ekhaya kade samgcina, futhi-ke kubalulekile ukuthi ayovela njengoba kushona ugogo wakhe omncane, ugogo wakhe bemkhonze kabi, so siyacela ukuthi avele emngcwabeni. Uthi kanti uma sexoxa uma wakhe later on, uthi uma wakhe waqala waphupha lamaphupho okukhulelwa, kuthe after that waphupha ugogo wakhe, akhumbula ukuthi ngathi unogogo la emnakekela iy'nyawo, emvocavoca iy'nyawo esaphila. Uma wakhe-ke manje uthi uma wakhe waphupha uma wakhe waphupha ugogo wakhe emthethisa ethi masibani ulibele ukulala ukukhamiselela ingane iphi. Uthi wena-ke bokusoyangitshela ukuthi idlozi alikho aliphile. Uthi waphupha ugogo wakhe-ke emthethisa ukuthi ingane ulele ukhamisile la, uyadla nje uyalala uyavuka, ingane uyazi ukuthi iphi ingane iyahlupheka ey'ntabeni, ingane yagodola ey'ntabeni.
Uthi that very same night uma wakhe wabanjwa yiko ukuthi babengenayo i-transport, ukuba wakuya ngayo wayezovuka that very same night eze kuyena that very same night, but he couldn't nokuthi-ke kwakusemzini abantu-ke. Uthi walinda-ke waze wathola iveni-ke leli ahaqoqa athatha abantu-ke endaweni, wagibela iveni, wahamba waze wafika waxoxela nobaba wakhe, wahamba waze wazofika ukuthi azochaza ukuthi kwenzakaleni. Well, akazange achaze kodwa wafika nje umuntu ozogcizelela ukuthi uZibandani fanele ahambe emngcwabeni. So yena usesho ukuthi ukwaze kanjani ukuphuma laphaya. So-ke uthi wafika wancenga ukuthi hhayi uyacela ukuhamba nawe, wathi hhayi akahambe nomkhwenyana wakhe okungcono, kwathini. Wathi uma wakhe, hhayi umkhwenyana uma efuna ukuhamba it's fine angahamba, kodwa-ke nathi siyafisa ukuthi uma ngabe kuphela umngcwabo akwathi ukuhlala iy'nsukwanyana ekhaya, kade samgcina siyamkhumbula bo Nkosi yami. Siyamcela nje ngesizotha bomkhozi, siyacela ukuthi nisiboleke yena. Uthi hhayi bagcina bevumile-ke, bangabi na-choice-ke ngoba futhi-ke babebona nabo ukuthi kwakukhona uma ngangiqaqeka somehow. Uthi makasekabuye wesibili uma ngavele ngaba nesinye isibindi nje, angizange ngikhale, angizange ngibuze ngane, ngavele nje ngaphila nje ngqo, ngayimina nje ngaphuma kuleya nto depression ekade ngikuyona nga-right. Uthi kuthe makusuka lapho sahamba-ke noma wasithathe kumyeni wami ayosithi qatha asibeke-ke ekhaya-ke. Babuza ukuthi hawu nawe uhambe ngemoto? Uthi hhayi ngeke ngihambe ngemoto, umyeni wakhe-ke bamdrayive-ke bayofika kubo. Uthi uma efika kubo kanti uma wakhe ngamaphupho kade loke waphupha, usemu-arrange-ele yonke into, wamtholela ngisho umthandazo osebenza ngamanzi. Kuthiwa umthandazo wakhuzwa wabaza ibhadi, wathi ingane yabantu nje seyiphenduke umthakathi, sebeyiphendule nezombi. Wachaza nokuthi leya ngane leya eyagqitshwa that very same night esibayeni iyaphila ingane iphendulwe umkhovu emizini yabantu. Iyaphila ingane iphendulwe umkhovu. Kuthiwa from there onwards kwaba ukuphunyuka kwakhe-ke loyo-ke, bamntshontsha ekhaya kubo, bamhambisa la ezothola khona usizo, wasizakala-ke, walapheka-ke, akaphindanga abuye emzini yabantu. Uthi-ke Malwandle-ke the rest is history, kodwa nje okubalulekile engingakusho ukuthi njengoba sikhuluma nje nawe ngabaleka ngaze ngahamba ngafika eThekwini, la ngafike ngaqhuba khona leza zifundo zami engase ngiziqalile zokufundela ukuthunga. Namhlanje nje ngiwumthungi ovelele and ngazitholela indoda engithandayo, siyazikhonzela nomyeni wami, sazala amawele amahle amabili, umfana nentombazane, siziphilela nje kamnandi. Angisavakashi nokuvakasha nje, umntonjwana wami nje angiwubeki nokuwubeka le emakhaya. Umama uma esikhumbule uyafika azohlala nabazukulu bakhe eThekwini, sihlale kube mnandi abuye ahambe. Angibazi nanokuthi baphi kulowo muzi, kodwa ngake ngezwa ngandlebenge ukuthi ugogo wakhona sewashona, and ekushoneni kwagogo wakhona kuthiwa waqala kumnotho wakhona wabhidlika-ke izinto nga-one nga-one. Kuthiwa sekwasala nje sekwasala ama-room la kwakusetshenzelwa kuwona, kwakuney'tolo kuwona, kwasala ama-room amanye aqashwa amazayizayi, amanye sekwaba yi-tuckshop yamazayizayi. Kodwa nje nemfuyo le kuthiwa yayiwusakabhuti, iziqhubi, izilusi, zenza yonke into. Kuthiwa hawu nje ukuhamba kukagogo lo engangimganile-ke yena-ke kuthiwa hhayi-ke uyimpuqumpuqu nje, uyinto nje ebhuquza utshwala nje, ebhuquza utshwala nje, iphuze ekuseni, iphuze emini, iphuze ebusuku. Kuthiwa nje ibhuquza nje etshwaleni, nje ibhuquza etshwaleni, uphuphe ngale ndlela ukuthi uma umbona kuthiwa ungaphika ukuthi uyena lowaya owayehamba ngey'ngqovungqovu zezimoto eziphezulu. Ya, ne? Shado yasezigulini. Hhayi, shadani asinamona. Shadani asinamona.